Muslim mi palitin biak in an suasama Isua thil makati Rashid Khan kani a kumsum thum pakhat mi kani kumsang ni somni pathum December ni som panga zana khan kumkhwa a kanun ti chevek thei thil kati a Muslim tlangwal paliti omkhom na pol pakhata omve chin kani kan tumber chu khutlang kaushan Grace Dearborn Michigan mi chu ti chhia tani an building kha suasam saka an chin chhia na te noi bole kan rin na ven him na tur anga kan ngai thu thon kan tumani ma se chu aya chuan khamizana thil thleng khan pathian kalorin dan engkim chu athak danglam ta zo ka ngai dam na tele ama zui omzia dik tak chu enge ti kaloreta ani he thon thu hi ka shil ngei che u angai achan chu ka chunga thil thleng to apui mo ber ani wangle enge mutitala pathian na tho chu kan thunun theile kan soilok thei ani lo ti hi in lo shat ve pha mial takin kumsang khazakwa somkwa panga a Dearborn Michigan a kalopianga kanule pa te hi kumsang khazakwa somkom malam khan Pakistan atangin an pema America a Muslim pol ho tamna ber muna ommun an khwar ve a Dearborn chu kan in United States a nun thar siam pa a zalen taka kan rin na kan kalpui theina mun alo ni ta kapa chu halal grocery door Warren Avenue wa athoka kanu ve thung chuan Islamic Center a Arabic azirtir chin mosbul mai in tlom te a chuan kan cheng ve a kano pan lai hun zong zong chu pol ho tong trai ri le Islamic ti dan phung lo selian kani Dearborn na seilen chu Muslim area lian tak taka seilen nen chuan in anglo khop mai heta chuan Muslim ni chu thilpa ngai takani kachian te po Muslim ve thawan ni a kan thenom te po Muslim thawan ni ni tin voinga tong trai thom chu kan thenom vela chuan a in rik chok thina ka classmate te laka karin na chu ka soifia kher angai ngai lova ka tlatlum em chin hei hi ka khovel chu ni a nuam ka te ve hle chin bok Fordizon High School a chuan school no pangfel tak kani ve a ka thiante kompale football khel pa in grade thatak tak ka mu ve chin kong tam taka American play role te ang mai kan ni basketball kan ngai na hle a video games te export team te nge thiam lo berang ti te chuan kanin nial na sa hle thina ma se Muslim in pezo tak tong trai reng chin kan ni thawa Ramadan lain cho kan ngeya kan rin na chu kan Lettu tak em bok kapa hi kan sa khwana chungchanga hian a strict le zwal bi ka fajar tong trai na ti turin khowar ma in min kai tho chin school kan kala kan chau em po in kanin chunga chuan tong trai lo chu a thei ve lawa kan du thlan ne mo kan tharau lam wanga ti tur ni lovin kan ti ngei tur zo kani I tong trai lo chuan Muslim ni lo ti na ni mai alai hola om thei lo kumsom pani kani la yin kala shireng zing khat chu fajar tong trai donin kalo muthil san pala kapana ria chwa chuan ni thum chung min belo shemna dang zong ai pun kha thil kha a shom zo ka chu thil ka ton chuan ni tin hian pathian pom kan ni theina tur chuan kan thil ti that mangin kan lo chwanga ya ni ti min zirtira high school ka zo nu a Michigan Dearborn University a business administration zir turin ka inziak lut ve a kan in le kan pol bul nai om chunga zirna sang zo ka zir thei tur chu kanu le pa te chuan min chuang hle ani ka campus ka thla ka pa dora part time in na ka thok bok har satna lu tuk tok lovin ka sa khwana a ka ti tur ka ti the ani kanu chu a in buk tok hle bok ma se kum som ni vel kani chau khan thil adang lam chana ko online na sajwal hle a ro rel na chungchang te ka chiar chin tun lai khovela Islam te din mun chungchang video te ka ena kan pol le kan rin na in ator na ka mu te chuan ka ngai ven na atina sajwal hle ani Islamophobia chungchang thuthar Muslim rama boy na te Islam te bayan ni thin na te chuan min ti thinrimin ven him du na ka nei lian zwala ka thinrim na chu dikhle in ka sia sa khwana thil ni satlia mai lovin thil poimo takata na beive to turni in ka in ngaya janti Muslim ngai nat na chungchang thuthar ka sia te chu kalana hle thin tunlai pol chen khatten Islam ti dan phungan du lo na thu ka sia te chuan ke mani nak identity hi min bei ang main ka ngaya khovel hi US le ado chin ram te in do na angin ka mutan ta
ka ngai dan min trom pui tu mo sa tanga thalai group an siam te naw zok te chu ka zom ve a tarik po a om ve kano pan lai thian thaber auto repair dor a thok thina ni tarik chu kan thian hawa chuan angoi choi ber ani thina mifim khur tak le ngai tuan mang thiam tak ani bok masia nuwa chuan tunlai mi ten islam an dodal na te a mu hian veng him turin a o chuan saber tu aron ni ta ani khaleta a om le a college drop out to in muslim te kala in dona islam te ro rel na soi ho na le online in biak na te a hun tam zo ka mang thin khaleta in chu kanin mu na mun ber alo ni taboka thuru kan nei te kan soi ho mun ber le kan nu le pa te shat thailo tura zalen taka kanin kom khom nan basement kan mangani imrana a om le a kan pola o pa ber ani nge nge kum som thum pahni ani to a Pakistan atanga lozin ho deuh chia ni ma se kai ni ho a yin abul tum tu ber ani zok ma a imran chu mi hip thei tak le lo om tak ani ko bok muslimin kan rin na ven him na na kan ti tur trul chung chang te chiang takin asoi thina a in rin tok na chuan kai ni ho po thil poi mo tak ti tur kan ni ve ni ti min ngai twa tira khaleta in noya chuan kanin mukhom fo thina ni kan rin na an za lo thin dan te le kan islam hlut na min ti chiat sak dan kan mu thin te chu kan soi hova kan thil soi te chuan min ti thin urna sa hle thin islam husit tu te laka tanga veng him turemo muslim te thudik kong an zo na laka thlak danglam tum tu te chunga action la ka ngai ani ti in keima ni chukanin fui to na kumsang ni somni pathum december thatir lam zan khat po kan thil tum chu arab thak chho hle ti kha kala shireng Imran Khan le khathem muslim chenom hote ne na grace caution pol hote nan pek thin aron kenga chu le khathem chu christian te le islam te in zertir na in anlo na in zia na ni muslim mi christian in letta te ne na tanga an testimony le Isua Krista chungchang zer chiang ve tura midang an som na te ni a Imran chuan enteu ti pa chuan khaleta dokana thinrim tak chuan ron the thla a America a Muslim tamna ber derbor na nge hian kan mi te an ne me kan hi Islam mi te tharawan ruk thai hi anin ringa an le khathem pakha thikala a kachiarani ati a chu le kha a an tong kam man chu a za omin anem ema Islam po direct takin an soi sel lem lo Christian tirin dan le telve tura somna pa ngai tak ain ziak mai ani mase kan tan chuan ven him kan du na zona tang chuan athin rim thlakin indona an puang ang mai ani a khaleta chuan thin rim ukhur dar chung chuan hi kan thlentir reng theilawang ati a kan chang let lawani chuan kan khutla nga hian zalen taka rongbol theitura anin ngai mayang iril ru hnia a omlu tuka wangin thil thalo tak po ti adik ni tlata shiat na inei ve to ngaiem chutiang chi achuan kumsang ni somni pathum kum top lama chuan ka omani grace caution te chu derbor na hian kum somli chung an loading to a evangelical caution tlem te mi zani vel member omna in chong lian lo te a kung kalu na chunga cross far pa ngai taka intar siamani a kumtam tak chu muslim hote khom na muna chuan thamwang takin an lo om to thina ni anin khung shanga boina an siam ngai lo ma se tun nai tang khan muslim te chu christian na kong zo tura som tur big ministry anin din thara kan thenom vela chuan le khathem te sem kwalin christian na le islam te chungchang soi ho na in khom an buat saya muslim mi le sa an staff te tang testimony soi tur te an da thin aming chu marka sa ani derbor na hian keimani ang thavin kumnga malama christiana ain le ma khachuan alo selian ve thin marka sa om ve chuan kan pol bik chu min ti thin ur zwala christian te do soya wanga ma ni pa terin na thla thlama phatsan tuten om tak angin kan mo ni imran a chuan voi khat chu biak in po na marka sa chu ama chon to a in phatsan chungchang le shemhun chungchang te chu aw khum chiama marka sa chuan zaidam takin alo chang le ta chu chuan imran a chu ati thin rim zwal ting mai ani kan pol chu min ti thin urna sa ema kan pol min peina dik tak anga kan ngai mia to
rin na dik tak laka changa Muslim teruk bau chu an tum ber ti chu kan hmu dan ani Imran chuan a biak takin a au chwa puina sa zwala keimani khutla nga nge Christian te chu rong kan bol tirin kan en liam mai tura ni lo ti in a soi thina chutiang thil ti chu kan phal sak tura ni lo ti hi kan puan dar angai ani kan lal rama hian game khelan tum ti in Imran chuan kan in hmu lain a soya therefore na hian Islam te min za lawani chuan enge thleng thei ti hi kan hmu tir turani atibok tunnuwa ka hmu chwa tak chu kan ngei tuana kal dik lo sia kha ani Islam kha kan veng hi man reng lo kan thin rim na te kan lung oi lo na te kha sa khwa na chuan lam mangin tharum tho na le huat na kan lan tir mai zo kalo ni ma se a hun lai kha chuan kan thil ti tum kha adika ti nge ngai bok ni in ka ringa Grace Paul kaushan te beitura kan ram mana siam chung kha kar khat velani zana in chunga tu ma anom to lo hun kha kan nga ka tukver nung lama tangin kan lut ru a an bung ra te chu kan suasam ta ani banga te chuan rong spray mangin thu kan zia ka an sa khu chin chiana te ti chiat le an Bible ti chiat sakte chu kan tum berani bok an mani mun puya nge chuan an Bible te chu hal sak kher kha kan du le zwala an rin na diriam theyang ber tura chet lak kha ani ber mai kan thil du te sha tir tura an bung roti chiat sak ringot chu mi pui laka tharum thona po ani leinem ti in kanin fuya zirtir tu dik lo laka tang rin na dik tak chu kan veng him zo kalom chu wangin kan thil ti te hi ti lo thei ani lo ti in keimani le keimani chu kanin thiam chopa Imran chuan an banga rong kan spray tura adu thu kurana inziak chang thlan bik chu min zia tir nge ringlo tu te laka shimna chung chang te sa khodang zong ai Islam asan bik zia te hengte hi sa khwana zirtir na angin angaya Christian te chu Islam te dikna chuan an mani in lan thiang lim turin anorani December ni sompanga kumsang ni somni pathum chu zirtop zana ni a chu zan chu kan che chwa zana tan kan thlanga achan chu tlailam service an ti zuwa Biak In chu arwak vek don ti kan sia kar khat chung an omna chu kan lo en thatu a an security le an ti tur te kan shilok vek bok alarm system aum lova camera aum heklo pa ngai taka kalmai ani a tarika chuan a hon thei mai a in ring ani khaleta motor chu block thria hla chuan kan parka kaushan Biak In pan chuan Michigan zan khowot taka chuan kan kalta vur chu asur seng mai boruak vot taka chuan kan tho te chu a khurum rum to a rong spray na tur rong chi sang bur khat bek chu ka aka tarika chuan a jacket chunga thir tiang a pai ru a khaleta thung chuan tu bole lighter Bible hal na tur a keng boka Imran chuan rong bur dang le camera a kan thil ti te kan lak na tur chu a keng ve bok kan plan chu engkim kan thil ti chu lak veka online na post chu ani khovel puma Muslim mi then khat te hian Islam veng him tur hian huai sen na anla nei ve ni ti hi mu tir kan tum chu ni a wantlang online na ke ni chu mi ro pui tia soi tur kan lo ni to don ti in kan ngai twa a Christian te rong bol na chuan kan ti dan ang ze la mala turin midang ten ton tur kan nu chhia don ani he zone hi hanin zotla thil diklawani ti isha treng ti turin launa nen I thin lung chu a in thum ron tlut ngaiem chutiang chia chuan kha zan ko thler thim taka kan kal lai khan ka oma Biak In nung lama tang chuan kan lut ta motor local te chuan min hmu lo nan thim kara chuan kanum shama chu in chu amuangin ari em maya street light me mai po chuan arung waran noi chu akap eng vur boka thinga siam cross chu kongka puilo na chunga a in tar ka hmu chuan thinrim na in ka khat ngal ti kha kala shereng katan chuan kha cross kha Christian zong te diklo na lan tir tu ani sa khwa karin em chu zol nei Isua thudik chuan ati chemek ni in ka ringa ka kutte chu a khur hlaka a vot ka ti em wang po ni lavin kan ti mi alo tur kan ti dhon ti ka shat wang po chu ni pakhat bok ma se karin lel na te chu da sonin he thil kan ti chan chu ka in shil non shama
le khaphe kan sem chin te marka sa phat san na te kan khotlang an be na te ka ngai to chuan ka thin rim na chuan ka chia le thariat na chu a e zo ta ve ka ni kong zo na biak in nunglam tuk ver chu thir tiang chuan kan kar hong ta a zan re takara chuan thing in kar hong ri chu a ring du khop mai kan vai chuan kan top chuta mi nan lo sha em ti chu kan han ngai chang le a ka thin phuna sal tuk chu apuak ke mai donin ka sha minute tam tak chu thim zinga chuan kan ding renga kan bulvela in te chuan engan ron chi em siren te ri em ti chu kan ngai chang ri a engma a thleng lo kan thenom chevel chu a thimin a re vek bok minute rei lo te nuwa chuan khaleta chu tukvera chuan an lut masata a flashlight chuan in chung te chu a ka eng vela ti chuan midang zong chu min pot lut ve ta ni tukver frame chia chuan kalon lu na lama ka kut ka ti pem le nga la ka thi sen te chu thing chuat noi wara chuan a far thua bok liam te naw mai ma ni se engtin motak kan thil suasam tumna chuan chin chia na ka nut chia lui ang mai ani achunga chuan in hnuaya hian classroom omna chu kan hmu a banga te chuan no pang ho lem zia te chu an lo tar moya crayon le marker ne na zia bible mun moi tak tak le eng taka an zia te awm boka chair te tak te te chu do kan nyam tak khwal rem chuan an da boka lekha budana chuan no pang bible le thon thu in zia na bu te chu awm bok banga chuan poster Isua na mangai che ti ain tara chimbal jam ang chuan an hwal tir rai bok hun rei lo te chung chu helai mun ka mu hian in thiam lo na ka nei mana heng te hino pang te ten an rin na an zir na mun ani keipo kanau panlaya islam zir na muna ka kal thinang chia khan an classroom te chu ti chia ta ni ti an mu huna engtin nge an omang ma se ka ngai to na chu hnolin kan kal chan chu ka in shil non le thin heng nau pang te hi pathian chung chang do te zir tir an ni a chu zir tir na dik lo chu ti cheturin an ta na thazok kan ti sak mai chawani local rotin imran chuan zoi te in min ron cover nau pang omna ti cheturin kan kal lo an mun thiang lim chu in chung lama a om ati a in chung chhauna step zim taka chuan kan chawa kan flashlight ken te chuan bangvela chuan eng phezeu zeu chu asiama thing upato tak tak chik ri te chu a ring em mai ani alarm ri emo police ten min ran hwal tur ang chuan ka ringa ma se are chun zom zel a ul samlu tukma ma ni chutiang kan ti chu phalsak ang mai hi kan ni a enge mozong tak chuan ka she thiam lo khop mai an mun thiang hlim bera chuan kan chho thleng ta pindan chung chu a simple he chungin amoi em a stage zim telam hoi chuan thing thut thleng te chu awm bok pulpit nung banga chuan cross lian taka in tara glass tuk ver porjai kal tlangin zan thleng chu a in chhun tlang ri aboka thut thleng sei nung holder tina chuan bible a in da vekani engkim wana le pathian biak na ti an soi thin na munani na chuan min ti thin rima achan chu dot vek an soi nia ka shiat wangani an mun thiang lima chuan mi zani vel bor chu an lengang an rong bol na chu a ho tham hle tura ka ngaya asira chuan piano an da a stage ha chuan thinga siam pulpit chu awm bok carpet te chu a hlui to mel hle chungin a fai em thung hun rei tak man to le enkol ulukani ti a shiat theya cross kyanga chuan pangpar tharlam takan hunga arim tui tak chuan pindan chung chu alwa khata hei himi tengai nat em mun chu ani helai mun nge himi ten pathian an biaka muan na an mu na mun chu chuan chu mun chu kan ti chhedon me kani imrana chuan tiang ule atia arong ka na chu ron la chhuakin cross chu akap tanta ring lau tu te hremna chungchang kurana inziak te chuan zia kha vek chu ka du'a imrana chu stage ha chuan lonin rong ka na chu cross vela le bang vela te chuan arabic tong ngei chuan akap kwal vel chu ka en renga ache dan vel chu arumin aswal hle ani arong ka chwa piang chuan in beina ang main angai tira tarika le khale ta chuan thuthleng lam chu an lo khoi thung bible te chu la chhuakin chhuata chuan hal mai torin an the khoma hun rei lo te chung chu ka ding renga karong ka na bur chu ka kuta chuan a om chu vele kan thil ti chu enge kan ti chan ka chiang talo in chunga kan hanom ta ka chuan kan thil ti chan dik tak chuan min ron den dan adang tatlat mai
hei hi Islam kan ven him du wanga ni lo hei hi chu huat na le ti chiat na mai ani heng hal kan tum te hi mi inan ser em thu ten ni a Quran thu kan ser em ang chia khan Rashid engi la nga ringa ti in Imran chuan min ron kawa solai banga te son waziak ve te che ziak ro pathian om lo ma se ala le Muhammad che anom ti chu athuken ani karong ka na bur chu kalek chua ka bangwar taka chuan katina a me na chu ka metta rong sen chu aronin kap chuak chuaya Arabic tong chuan lian takin ka ziak tan ta a thutin chu arit em a tharaw lama ka chan vo chu kanem kai ang mai ani ma se ka chun zom zela ka chapaw na le ka lulul na chuan min nor kal mai ba ka midang ma a chaklo biak ni ka hlau na nen chuta chuan engkim adang lam ta mun thiang lim nung lama tang chuan eng ronin ona kan chi ai ngal ve kan ni mai tlan chiat chu kanin ring ngal bok ma se kan thil mu chuan min ti top chiang hle ani putar chu kong kalama chuan alo dinga coffee no chu kengin jeans le t-shirt puan nem chi chu a ha a kumsom sari borvel samwar vek to hiani atar mit kara amit meng zai dam tak nen chuan min ena a thin rim mel lawa a hlo mel chuang heklo ngai to muk tak mel hi apu a biak in ti chetu suasam ching nilavin no pangbo muang mai hiana om thung chibai ule nauti u ti in nem tak chuan atonga a o chu azai tamin a fia hle bok Pastor David takani pui theina che ukanayem a kufinau ken chuan min ti har zok mai tuna hian biak in kan suasam lai man kan ni a he pa hi a chauka tanga lo chuak chia ni ngei turin kofinau akeng bok pa ngai taka chu har takani min man chuak chiang hle ni hi he boruak ti thatur hian engshil fia nama a omlo mimal ina kan lut ru a sa khochin chiana le bangte kan ti chevek bok kan poi khoina fin fia na ngei chu ka kuta kan la keng renga he pa hian tuna hian police a kau thei reng jela po kan tang vek thei Imran chu kan tuk ver lu na lampan chuana tol hnung tana amit meng chu hlo thon na in a khat vek to khaleta chuana Bible ken chu thlavin chuata atlar ring tak chuan mun thiang lim chu ati khok rum ruma tarika chuan athir tiang chu ala hum renga a hlo thon mel tak zetani akut khur chu ka mu theya a hlona wang chuan thil rap thak tak ati mai chu ka hlau hle ma se Pastor David a mel chu ka en renga a thin rim mi alo a hlau buk lawa makti mel po apu heklo min ngai to mel tak hian min ena kan chunga thil thleng chu angai poimo tak zet ang mai hian amit chu kan vai chunga chuan a len kwal vela kamit nen kanin tong chia ti chuan sa khu shwai tu te mit menga kalammu ngai reng lo thil chu ka mu thei ro rel na emo ni na tel lo mangai na ka mu a Pastor David a chuan idu chuan itlan che theyang ati a mun thiang hlim lam chu ron pan shetin police ka kaudon lawa ma se ilo om do ni phot chuan ti pui che ka du tak zetani a o chu adam dapa abiak in ti chia a suasam tu chwa chal ang nilavin chian in po tak ti dun pui tu ra thut dun min som ang mai hian atongani a che chia a thinrim na le hlawna tlem lu tuk chu ni min aw khum vak zok se adik zok nge yang Imran a chuan zoi te in thangani hi ti pa chuan chwa na lam chu hnung tol chung chuan apan shet renga police ka to nge yang kan chwa wa tanga ya ati a ma se soifia thiam lo devita o om chuan om ri thu na chumin siam thlata ka chia le thashiat na le ka in hum him na tur po don to lovin ka chian ten min shil thin engkim po nolin hepa ina soidu chu enge ni ti ka she chak ta tlat mai ni ka thinrim na le ka inven na tur zong ti chat thei ama a chuan thil tak a omani engwangin nge police chu i kau mai lo ti in ka zota chu in chung kan lu tanga ka tong chwa le na masaberani Pastor David chu zoi te in anuya ti chuan a coffee chu thleng sei pakhata chuan ada thla a chan chu heta hian chan nein i local ni in ka shia chuan a chan irin angkha chu ani hau lawang mun thiang hlim malam chu muang changa pan chungin a kut ruak chu atilanga lo omani lo zia ati lan theinan chuata Bible tladar nuai bul a thlen chuan thupa chuan arum deuh haka
zoi muang chuan a chhar ta a film khur taka beng fai chung chuan thuthleng hnung lama da na an siama chuan ada tha a akut chuar taka bible pakhat keng chungin nep takin heng hi katan chuan an hlutak zetani ati a ma se le khabu mai an ni a thlak le mai thei an ni in pali hian engpo ni se pathian tan in hlut na hi thlak ve thei ani lawasin chu wang tak chuan shem lawa ti ti pui cheu hi ka thlang zo kani tuna khan I thin lung chung kha han en la I thin rim na zong zong tire vek thei khopa mi tha tu emo itong ve tu em ke chuan khata khan ka tong ani muang chang in pastor David a chu thuthleng se ya chuan a thu a ko fino chu la kangin a dan pa ngai tak chuan boruak po chu engtin motak atizia thei ani zanreya chuan tong trai turin heta hian ka kalfo chin ani ti in a soifia a re in amwan em a pathian o po chiang takin ka she thei thin zanin po hian ama aya re du na thinlung ka nei na sa zwala thilpoi mo tak thleng tur ang main pathian hian nang ni hi muturin min du ani ka ring ati a khaleta chuan deu so mel tak hian in pathian chuan in biak in suasam tu muslim te muturin adu chemo anti a mase a o chumak ti na wang chuan a chiang lo ruaya pastor David a chuan khaleta chu en pa chuan o ni e ati maya adu na chan chu a mangai chewa ama in ria chiana du wangani ka ring a hanti a imran a chuan ngi mel tak hian in pathian dik lo kha kan mamo lave ala kan neya pathian dik takani chuan police kaulo hi ila in chhir khopang putar kalang u ti pa chuan tukver lam chu apana chuta tak chuan kan ti zia thin angin kan zui mai tura kanga yani imran hi kan ho tu ber ani renga kan zawa yamin shwai khom tu ber le in ring tok ber ani ma se ton chum chu thil dang lam aum tlat kala don ka o chu phunri ang mai na ri chhuaka enge soyang ti ka she duani ka ti a tari ka chuan she thiam lo takle makti tak chung chuan min ena khaleta chuan ka ril ru ka hlo ta mai emoti ang hian alu chu athinga imran a mel chu thinrim na in akhat nga la phatsan tu mel chuan min mel renga milak tlak lo mi mol takini hi min ti a imran a chuan chil min cha khumpa chuan lo omro kan pol zinga mi ini to lave I omin omro ti in tukvera chuan alon liama thim zinga chuan a bauta ni rei tak nuwa chuan khaleta chuan a zui ve a tarikanen chau chuan a topa chuan kan omta a biak in suasam chunga chuan tarikanen pastor police ko talawa coffee min pek thlang tu le min ti ti pui du zok tu nen chuan kan thuta a pastor David a chu adinga ama akalo momia lo chauka omna lama chuan akala mun thiang lim sira thu kan pani ne na chuan coffee nge indu hot chocolate ati a athil min zo chuan kanui te chu ati za zo khle mai abiak in kan ti chhe zo chiani a chuan tu na in tur te min pe ka tumania tu mishing in nge in swa samna hi thatna thung rul ngai tarika chuan zoi te in hot chocolate ati a keipo chuan pompui nan kalu kalo bungata chumi nuwa chuan kanuna thu soi ka shia tu a makchung chuang ber tur chu alo thlengta ani kan tlan chelawa kan swa sampo kan chun zom to heklo thuthleng se ya chuan kan hot chocolate no dom chung chuan kan thu a kan poi khoina mun chuan min hwal vel bok pastor David a chuan rin na te thin rim na te hlau na te pathian zui zia dik tak chu enge ani ti chungchang te min soipuya pastor chuan engwanga thin rim em nge kan ni te chu min zot boka atira chuan muslim telaka christian horong bol chungchang le Islam an zalo na te chuan kan chang ve ngal mai ma se zo na min zo thui zela kan tum dik tak she tur chuan nem taksi in min nora kan diklawani ti min shil lawa min hnial heklo kan ngai twa thei tur zo na chu min zot mai ani Christian na hian Islam hi ado dal nia in shiat wanga thin rima mi in ni ti in min zota nge ni a Christian te in zirtir na hi alo dik tak tak mayang ti in hlo wanga thin rim zokin ni chu zo na chuan min deng tot mai ka thin rim na hi ka rin na hum him du wang ni lavin ka hlo wanga ni zo kang ti kalo ngai twa ngai reng lo ma se a soi chua chia khan adik zia ka shiani Christian na hi adik zok mai thei ti hlo na chuan ka khata
om zia chu kanun kalo man to zong te chu adik ton lo ti na ni Pastor David at chuan Muslim ni in ka seiliana a hanti a tarikanen chuan phok fe hian kan ena Lebanona kapianga Muslim chung kwa tanga seilian kani ti hi in shai em kapa chu imamani a mitam takin pa te sa khutrai tu anni ang thau khan Quran po kala shia sin ni tin voi nga ka tong trai chin Ramadan lain so te ka ngaya Muslim mi panaw pang fel tak engkim dik taka ti chin kani a chol deta au ka fi chu a han in le a athu soi me ka chuan kan cheng ani he pa kan melma anga kan lo en chin Muslim te ti chetua kan ngai hi Muslim ve tho alo ni reng si marka sa chau kha alo ni lo pastor ngei po chu kan kong zo ang zo chin ve tho alo ni enge thlenga ti in ozoi sap chuan ka han zo ta Isua ka mu mule tin pastor chuan min chang maya Islam in zertir na Isua khanilavin zol nei pakhat ve mai ang nilavin Isua dik tak ka mu ni pathian fapa ka swala wanga thi a thi na ata thole chu amangai na le aza ngai na kalo ton ve achin chu sa khwana a kan ti that manga pathian pom hlo kan tum thin na nuna chuan kalet le thei to lawani ti in Pastor David chuan achan chin te min shila kumsang khazakwa somsaria University kaltura America alocal dante Islamic zirlai ni atum dan le Lebanon kirli a zirtir tum dante sa khwana in ang lo tak mangai na dik tak le do theina lan tir thin tu Christian roommate aton dante Bible chu adik lo zia fin fia tura a chiar tran dante thudik zo kalo ni ti a mu chho dan le chu chuan pathiana shiat thiam na fam kim anei tir dante asoya Islam kaltlanga ka shiat pathian khat chu thupek mang le hlataka om thina ni ti in Pastor David chuan asoi fia zela akhungai na dong turin ka ti thato kem ti ka shengai lawa amangai na khan ka him ngai reng lo ni tin du sakna lo chuak turin ka beya chu chuan ban phak lawani ziamin shiat non tir fo chin ma se Isua ka mo nuwa chuan pathian min mangai em tu mishinga lo changa ka thi ai thi tu chu ka mu chhuaka ka phu wang po ni mia lovin min mangai wang chau zokin ti te asoi zela Christiana in le atum masak berlaya a hlo thin zia te chu asoi boka a chhungte'n an tui thlar dan tur te sherengin an khutlang in phatsan tu anga an mutur te mi ten thi phu nia an mu huna achunga an che dan tur te chu a shereng thin ma se a chan tur zong aya thudik zom chu a thlamwan thlak zia te asoi tel bok Isua chuan kan mel ma te mangai turin min zirtira kan chunga thil ti swal tu te ta na tong trai sak turin min ti ani huat na chu thatna a chan le chok tur ani a kan chak lo na wang le kan nep wang ni lovin pathian mangai na chuan thila ti thei em a chu chuan thinlung sak tak po ati tuiral vek thei wang ani min han en ula Christian te ho em thin tu Muslim kaloni thin ma se tu na chuan Christian te pastor Muslim thenom te rongbol sak tu kaloni ta chu pathian chawin ati thei thilani Quran chang ka chin chia ringlo tu te ati thin dan te chu ka ngai to a thinrim na le in hum him na kum tam tak kan rin na min lo kai shwai thin tu te chu ka ngai to boka he biak in suasam tur min shwai tu huat na te po chu ka ngai to a Pastor David a mita thlamwan na angkha ka nei ngai reng lo ti ka she chwa ka ni engwangin nge Isua hi pathiana ni ti irin tin ka zota kanuna avoi khatnan ka she chak tak zetani Muslim te chuan zol nei angin kan ngaya ma se mi thiang lim ni lovin Christian te chuan athu an thlak dang lama athil ti ni mi alo chu ti angin an soi mai ani ti in min shil thin Pastor David a chuan Christian ten Isua Krista an sha thiam dan chu minute som thum lai soi fia nan huna manga a Bible chu la chuakin a phek te chu kum tam tak chiar to ani ti sha takin a hlui em to a Isua chu pathian nen anin thluk na lan na chang te chumin mu tira Isua athia a thole chung chang te le a in pum pek na chuan kan swal te la ka ngai tam na min pek dan kong te chu a soi boka za ngai na chu kalo la shiat ngai lo dan chuan a soi fia zela chan dam na chu kan sa khuthil ti that manga kan hlo chwa tur ani lo zia te ma se pathianin a thlonin a mangai na wang lew min pek ani zok zia te min shilani
Islama chuan iti thattok tu em ti ingai tu areng thin Pastor David chuan itong trai tam to kem cho ingai ngunem charity tan ipetam to kem irin om to kem ithil ti te manga te itum china ro rel na nia chuan ithil ti thatte chuan iti thatlo te chu hlia khu turin ibei seya ma se ishe tak tak lawani tiro ti chian na aom lawa tiam thu aom heklo muan na aom lo bok ti chu asoya ron kun nyamin lainat na mitmeng chuan ma se Isua chuan thil dang hlak pek che atumasin ti in azo to animai ati a chandam na na chu zo felani to ithil ti wang po ni lovin ma se athil ti wang zo kinani I hlo chwa thei ani lawa I phu wang po ni heklo thil pe ke lo don mai thei ani zok pathian mangai na hi hlo chwa thei ani lawa sin rashid ti in eng tin tin emo ka ming te chu alo sia a ka shil mia si lo chu chandam na chu I nei to ni Isua chuan itana anun ahlan na khan ati chianga a mel ma po ni mala a biak in banga te hian huat na thu kap che chuai mala a mangai chia ama chu hrewe turin adu che ni ati a kabianga chuan mitui alo luang ngia ya ingwanga chap nge kani po ka shelo ka shiat zong chu ka chhungri la chuan thil engemo in hong tui khwa in hong ang mai hian chu tiang ril ru ka nei ti po ka lo shiat ngai lo chu aron chuak hok mai ani kanun zong zonga khan pathian tan that to khle kha ka tum china ti that viawa ti swal nei ngai lawa adu sakna chu sa khwana a ka ti tur thataka ka ti manga hlo chwa mai kha ka lo tum china tuna heta he pastor hian pathian chuan min mangai renga ka chiat lai berle abiak in chung ka suasam lai ngei po in min mangai ani ti min shilani a chu mangai na top theilo chuan voi khata moi na te hlau na te nuam ti na te min perwal ani ber mai tarika po chu alo trap ve boka ma sia kut chu ena kun nyam pa chuan thupatum ve hle ani kapa chuan hetiang thu ka ngai thla ti ringot po sia se min that du hia lang zoite in kan khotla nga chuan Christian te chungchang zo na zo ringot po chu in phatsan anga ngai ani ti a ka shalom tin Pastor David a chuan zaidam takin a soya kapa hian ka in le nuwa kumsom panga chung chu min bedu lawa ka thil ti to har sa ka ti berani ma se tarik hei hi ka zo tu che ipa pom na nge I thlanang thudik kalsan nge thudik chu neya tui thlar na chu pom chu zo na chu borwa ka chuan tang renga kan nar thei si lo chawna ang mai ani zingdar ni le achan bedon thleng chu kan ti a Pastor David a chuan Christian na chungchanga kan zo na zong chu a chang veka kan chau chwa chang po in ado thei em a in veng tlat ngai lo pathian mangai na chungchang chu Bible chang atang te chuan min mu tir zela ngai dam na te mishing te ne na inzom na ne du sia te thu har tak tak Trinity chungchang le thu ti sa a alo chan dan te chu do thei tak le fia takin min shil fia zel boka ma se athu choi ai ma in anung chang jok chuan ani min ne ni he pa hi thil dik tak mutu ani a hi kan hlo le kan thil ti mang ni lawa thamwan na mangai na top ngai lo chu hi ani Muslim tam tak anrin na a chiang em te po kalo she chin ma se Pastor David a changa lo chuak in rin tok na le lom na nei tu ang hi mi tu ma kala tong ngai lawa kha zana biak in kan chwa san don khan suasam tu tenan ti tur an hlen to a an chwa san ang nilavin tlangwal pahni an khovel a chawbula changa an thlir dan zong soi ngi na om shil hai tak angin kan chwa kani chuak tura kan han din chwa khan thil kan ti chiat te chu kan ena banga rong kan ka ran te cross kan ti mel hem tele Bible kan pai dar te chu ka mu boka kati pallu tuk ti chu ochak lo ti sha tak chuan ka soya kan lo let le anga kan ron ti 5 vekang kan ti chiat zong te po kan ron siam traffic don nia kati a Pastor David a chuan nui chung chuan alo bung ngawa enge mo chen chu hetiang hian ka dari don ani achan chu ala chu pathian pakhat chawani chungchang thu in spray ke na piang hian in tan ka lo tong trai zia chinang chuan he in ti chetur ni lawa amangai na tong tur zo ka zan ina helai muna alo shwaya wang cheu po hian
lom thu ka shil don ani ati a kong ka thleng chuan min ron thla a lekhabuda na changa bible pani chu phor chhuakin min petani hei hi la ula in thin lung hong chungin chiarang cheu pathian thudik ko mu tur cheu in dil ula ati sak nge yang cheu ti po ka tiame bible chu kan la a hun rei lo te kalta chunga hal kan tum le khabu ngei khani engtin motak ari na chuan ka kuta chuan omzia aneyani thil ho om tak le hlutak arwala keng ang mai hi kani a tarika chuan khaleta kar block thina ko thlera le in pak renglam kan pan lai chuan enge midang chu kan shilta kang ti min zota ke chuan thudik mole rin na dik tak om dan min mu tir tu emo kan mu thu le engma hi ama ang kha ni thei to don lo ti kan shilang kati a kar omna kan va thlen chuan imran le khaleta te chuan min lo lang khak renga an mel chu thinrim na ina khat to phatsan tu in ni tin imran chuan chila chaka in unaw pa te ta na din ai chuan christian te do soi ngai thaturin in omani a kan tan chuan mi thi in ni injin chu han tinunga an tlan liam ta jingdar thum vela chuan ko thler votri atang chuan min tlan san ta ni bible chu keng chung chuan kan nuna hian enge thleng ta ti chu sha thiam kan tum sham shama kartam takliam nu po chuan pastor david anena kanin biak na te chu ka ngai to top theilo arukin bible chu ka chiar thina ka messages noya chuan thukru in ka chhungte an mut vek to nu zan reya chuan kal chuak le chau thin christian chu nol thei tur le ke islam rin na alet le turin ain mil lo na le a chan thatak ka jong thina ma se chu mi hnekin ka thin lung soi nging tu thudik chau chu ka mu a pastor david chu voi tam tak ka munon fowa aruk the ang berin a chan chu ka chhungte le kan khutlang ten min ngai dan tur chu ka hlau thon wangani islam chu chhuasan turemo christian in let turin min nor ngai reng lawa Isua lam chu min nai tir sau sau zo ka khoya po thudik chu zong masazel turin min fui chen kanin mu lain voi khat chu min ti boy ber tu zo na chu ka zot ve a christian kaloni chuan engkim ka chan don si a ka chhungten min tui thlaranga kan khutlang in min nar bokang din mun lo om taka po ka ding mai thei engtin nge chu chu mangai na ni thei pathian min ngai sakna engtin nge ni thei pastor david a chuan min chan ma in hun rei tak chung chu angoya rashid Isua hian ama zui chu a ol samang ti atiam reng lo thudik tak chu mi letling chia chu atiam zo kani ama izuya wang hian chung ko in tender na po athleng mai thei ti du da na po alo thleng mai thei he khovela inei zong po ichana ni ma na ma se akal san ngai don lo che ti hi atiam jok che sin chatuan nun na chu a pe don chi a amangai na tang chuan engma in a then sang ngai don lo che ni ti hi atiam bokani a bible chu a han kewa mathai bung som paruk chang som ni paruk thu chu a han chiara mi in khovel hi apumin nei sila anun chan le si se atan enge so tang emo mi tu po in an tharau aya an pek thei enge om enge poimo zok ti hi I thlan felanga ya ni ti in pastor david a chuan nem takin asoya pathian pom nge ni ti in shelawa engtik ni emo athi turin nge pom nge ni in shia a chatwan na nung tur an pani hian chan na ve an ni a an poimo ve ma se pakhat chau hian chatwan nun a pedon che ni enge ilaurin reng thin in kara le thudi ka ni mai thai ti I mu chwa tak in kara hian po somvek ang main iom ve to em chutiang chia chuan kumsang ni somni pali kumtir lam khan ka oma February ni som pali Valentine's Day khan ka nun chu a in her chanani khati lai khan khang holiday te khan ka tan omzia engma an nei chuang lawa johana bung som pali na a Isua na soi ke hi kong le thu tak le nun na chukani tu po keima akal lo chu pa hne nan thleng lawang ati chu ka chiara hi zol nei thu soi mai ani lo tu emo in pathian kong chu ama chawani thu a soi na ni Isua hi a in soi ang hilo ni ta se pathian thiang hlim fa pa le chandam na kong om chun ani nge dot sui mang le mi bum mang za na phu reng lo ani zok zol nei thatak saklia ani na khoya ma a om lawa ani na chuan a chiang em a mi bia kani a athiang hlim bok Islam rongbol na ka ti chunga ka tong trai na te ka chok ngei thin te
thatok tura ka bei na zong te ro rel na ni ka hlau em thin te ka ti thatok em ti po hre chiang lawa ka om thin dan te ka ngai to a ti chuan pastor David tan Isuan cross lera asoi akin ta ati chungchang asoi kha ka ngai to chhuwa ka chu zana chuan kanu le pa te an mutlain ka pindan chunga chuan kanu na du thlan na har saber chu ka siama ka khumbula chuan ka thingthi a voi sang tam tak ka tong trai dan me ka lam hoi ni to lovin van lam chu ka hoi chawa rilrudik tak le beidong em chuan kanu na avoi khatnan Isua ne na chuan ka tong trai ta Isu ti in thimzi nga chuan ka phun ser sera Bible asoi ang che hi ini tak zeta zol nei ringot nilawa pathian dik takini chuan hriat chian ka du ni ibiak in kan suasam wang khan ingai dam na ka dil du che a ka thin lunga huat na tam tak ka pai zong awang po in ngai dam ka dila che keima ka in chan him thei si lawa chu wang chuan min chan him turin ka mamo che ni ka ti ta topa min chan let na chu arangin anasa hle a pastor David amit menga ka muang thamwan na kha keima tang chuan aron luang chuak ta kapur zong keima a betlat te chu thok le khata ka dara tang chuan lak kianin om ang mai ani ka swa samthil te wanga ka in thiam lo na te chatuan ro rel na ka hlo na te sakhurong bol na ka ti thata wanga pathiana tanga ka chau na te chu lak kianin om ngala kala tra ngai reng lo danin ka chapta a lungai na wang ni lavin kalom na wang le ka shi om akiana wang so kinani Islam rong bol na ka ti thin kum tam tak chunga kala ton ngai lo mangai na te pom ni na te ngai dam ni na te chuan ka khata hei hi ka thil ti thata in ngat pathian pom ka ni na tur le chan nei wanga mangai na ka shat thin te angkha ani velo hei hi chu ka swal na le ka tin lo na zong nen po amin pom tlat tu mangai na top lawa min mangai tu ani kadam chunga ka bo to nu ho le tang mai hi ka ni kha pindan chunga khan kanun zong chu Isua Christian ne na ka hlan pum hluma alaka ka ngai dan dik lo thin te chu ka in puang vek bok kalal le chandam tuwa ka poma engpo ka to ngai don ma se zui ka du thu te ka puang boka he ka du thlan na wanga ka chhungte'n min thlan sak ka nu pui hwal po ka chan don ti shereng ma ila kanu le pa le ka unaw ti po ka ti mual pho hle ang ti hre chungin le Muslim sum don na muna ka thil tum ka ma chhop te po top vek don ma se kanun na hi hlo om taka om don ti po ka sia ma se chung zong ai chuan kha le chen thudik kalo zon to chu hei nge hi ani ti ka sia a chu ka du ber zo ka ni thudik taka tan chuan enge I hlan ve ang ti hi lowin zot ve te Isua ka zui na hian engkonga nge min shwai don ti hi kala mu chhuak don chawani ka tong trai na tang chuan ka ding chhuaka thlani kalta abiak in suasam tu ang khani to lavin Krista asiam thar mi thar kalo ni ta a pathian za ngai na chuan ngai dam le siam thar ka ni a he ka du thlan na hi engtiangin nge ka ma chon don ka she thiam lawa ma se ka nun puma kalo zon thin pathian dik tak chu ka muta ti ka sia ni chu mi zinga chuan pastor David a chu ka bia a ka du thlan na te chu ka han shil ve a phone atang chuan lom na mit tui alwang ani ti hria takin pathian rin omna a chuan lom thu a soi mola tun chol ni a hian Biak In a lawin kho mangche I chung ko thar te hi mu vela ka du ni ati a chol ni chu Christian ten pathian chol moi na rong bol na an nei na muna hun ka man masak ber alo ni ta Grace Paul ho ko shan Biak In a chuan suasam tu ang nilavin ring tu angin ka pen lut ve ta nak naka Pastor David an min lo tiam tu ang nge hin banga thu kan zia kan rong ka te chu alo la om renga clear chu an lo nei nan ve boka ma se pathian tlan na ro pui tak testimony atan mu thei turin an lo da ani chung thin rim taka ka lo zia to thu te chu ka han mu chuan pathian za ngai na ro pui tak chu min hriat non tira ka chap non le ta ni kaushan member tam tak chu lo kalin min ron niam liama chung thil swa sam tu zinga mi chukani ti reng shelavin an kut pharin min lo loma chung khat ang mai in min en boka an tan khan mel shiat lo kani chung khan min lom em ani rong bol na nei zoni nuwa pastor David a chuan amma a min ko chhuaka
in khom ho te hne na chuan ka testimony chu soi turin min han ti a zana kan lu ruk dan chung chang te kan in biak te karin na kong te chu a han shila chung banga thuziak tu te chinga mi chu kani thu a soi chwa chuan in khom ho te chuan thinrim na le min dem na reng chu an nei lawa pathian siam thar na ro pui taka wang chuan an faka an choi moya kutan beng tur mai ani chu ta chia chuan ko om na tur mun dik tak chu ka zong muta ti kain sheta a ma se Isua ka zuya wanga ka chan tur chu mu thein arap thak don ani ka chhungte'n na chuan ka chanchin te chu soi ka du a kumkhwa in ka zep reng thei don lo ti ka sha ni nun ni nein ka nung reng thei hek lo Isua zui reng chung sia ka chhungte bula muslim anga om chu bum na chuan ka rin na le ka chhungte laka chuan phatsan tu ni ang mai in min in ngai tira march thla friday tlaya chuan shil chu ka tum ta ni kan vaya cho ka nei khamzo nuwa chuan kanu le pa te kanaw mai chia pani te le ka pi te chu anom kim veka ka soitur chu voi tam ka ti china ma se a huna lo thlen meu chuan kalo in rin lok thu zong te chu abo le vek in ne na hian thil poi mo deuh soitur ka ne ni ka hanti a ka o chu a khur dar boka Isua Krista zui tu ka ni to Christian ka ni ve ta thom ri em chuan aron zui ngala kanu chu a hmai dang ngal vek bok heart attack nei ang main a thin zon chu aduma second re lo te chungin kapa mela makti na lo lang chu thinrim na in ron thak ngala ka unaw te chuan twal thattu ka ni ti ka in puang ang maya makti mel chuan min mel boka ka pi chuan arabic tong trai na chu alo cham ngal mula tharau swal no botum ang mayin nunglam le malama chuan a ton sek boka kapa chumuang chang in alo dinga akut te chu thinrim na wangin a khur hlok ani han soi le te auri chu a lo om tak zet ka thusia che emo ka ti kha adik lawani ti min shil te Isua hi kalal le chandam tu tan ka pom to ni ka hantili a ka o chu pa ngai ta ka om tir ka tum shama pathian fa pa kan swal wanga thia thina ta lo tho le ani ti ka ringani thudik nia ka sha the ka nol thei lawani chumi zwa thil thleng chu kadam chunga na ka ti ber ani hialang kalam mu ngai lo thin urna na satak chu ka pa mela chuan alo langa ka kora chuan min tham chungin min pot naya ka thengil ngai to lo tur thu chu asoita ani ka fa pa ini to lo he chung kwa hian za na le mual phona I thlen ani nang hi phat san tu le ui re ini kala dam ve chung chuan vo ina tang hian I thi to ka ina tang hian chuak la ron let le to ngai su ang che kanu chu na sat takina chapa ka thatta ang main a au chiama a thin lunga chem te ka vitlu ta emoti mai turin ka unaw te chuan en po min en du lo ka pi chuan atong trai hla chu ala cham renga ka phat sana wang chuan ala hne na min ti hlum ngal turin ange na ni soifia chu ka han tuma ka thil ton te chu shil ve ka tumani ma se tu man min ngai thadu lo ka pa chuan kong khar lama chuan na satakin min nor chhuaka ka jacket chu ran vomin I bung ruwa tila chhuak turin darkar khat che nei chumi hnuah heta hian ila om renga ni chuan police ka kawanga kan chung kwa min tha tum tin ka report ang che min ti a ka suitcase pahnia leng thei ang ka thom hno te chu ka khung khoma ka in nei chhun chu ka chwa san ta ni kong ka a ka chwa don chuan a top nan voi khat ka hoi let le a tu emothi ni om taka kanu chwa ta tap chunga alo tlu nok chu ka va mu a aril ruwa chuan a fa pa chu tu emo in a tha saka a fa pa thak tu chu Islam phat san tu mel shat lo ang chu kani atuk zinga chuan ka pa unaw pa ka patia chuan min ron bia a ka patia ka ngai nat em chin kha min ron biak chan chu shet thiam na tlem tal anei wangi mo kalau ti mana ma se thu chu chiang takin ron soya vot rai hian kan chung kwa chuan kan rel fel to chung ko thil ti khom in nei na te thina te lom ini to lawa kan in chunga hian I minglam rik ani to lo bokang chung ko member tu po biak poi tu mani chuan restraining order kan la nga lang idu thlan na isiam to a chu tiang chuan nung to ang che ti chuan ada ta ani minron bele to ngai lo therefore na muslim ho kho chunga chuan ka chanchin chu adar chuak ngal veka ni khat chung lekin
Hasan Khan na papa chu phatsan tu ni ti chumi zong in an shevek ani kapa dora ka na chu ka chan ngal boka kain lo na thin nei tu pa chu muslim mi ani a kar khat chunga chuak tura ti kani kano pan lai changa ka thian te chuan ka social media account le ka number te chu min block vek bok number shat ngai lawa tangin tha min vo na thu chu ka dong hala ka motora chuan tu emoten rong spray na chuan phatsan tu ti te an lo zia ka mo sa chuan a top nan imam hne na chuan in soifia ka tum le a ma se imam chuan min mu cho du lavin security te chu min nor chhuatir bokani imran a chuan message se tak phatsan tu ten ta na a islam dan te chu aron thona chu dan chu america a ngei po hian thok tu tur anom reng thu te asoi tilbok khale te ero chuan thumal pakhat chia min ron thona midoi sep an laka tang chuan ka shangta chhungte'le kan pol ho hwal vela seilian kani a thok le khata kamal tangoi ngoi mai ani ka hna ka chana ka in nen ka chhungte'le thian te shiat kani ve na mun po chu ka chan zauta du thlanna dik tak ka sia mem ti in zot chunga zan hun ka man changa tama aman ka choi chu asang ma ma a ka kho harna chu anasalutu kani tia zan hun ka man chang te ka chhungte nei let le turin christiana in let lo anga omin ka let le mai donem ni tia ka in ngei twa chang te om chin ma se Isua ne na kanun ka hlan laya ka thlamwa na don te kha ka ri chuak le a pastor david asoi thudik tak chu chana a in a hlu zo kani ati te kha ka ri chuaka ka han chung trai le te hian atira Isua mangai kani zia le pom kani na min sha tir te chu ka shenon le thin chu tiang har san na ka to hun chung zong chuan ko shan ho te le pastor te chu kanun kai shwai tu beran ni a in tharmin zon mu saka na chi sang sang ka tho thei tur min ngai twa pui chin mangai na nen min hwal vela min support em bok chu chuan mi zong in min kal san ma se kamal lawani ti min shat non tir le thin ani pastor david chuan hei hi chung kwa te an ni to a ti in nilai zan tong trai in khom ho na kan nei lai chuan a soya heng te hi unaw pa te I unaw nu te an ni a an kal san ve ngai don lo che ni atibok ma se be sei lo dewa tangin mal som na mak tak alo thlenga tarika kanau pante te tanga ka thian biak in kan suasam zana kabula om ve ngei kha ka zo na nei thin te ang chia kha alo buan ve alo ni a arukin bible alo chiar ve china pastor david apo alo mu chin thudi ka zuya wanga ator tur te hupur emin alo om ve a kein puana changa kar thum nuwa chuan dearborn na changa hlatak kofidora kanin mu lain he thu hi asoi chuak ta ani kati thei to lawani Isua hi thudi kani ti shereng chungin muslim anga omreng hi ka thei to lo I chunga thil thleng kha ka mu a ka hlau tak sitani ma se Isua nol tu ni hi ka hlau zok ati a chumi zan chuan kan tong trai du na tarika chuan Isua Krista ne na anun a hlan ve ta ni ka paltlang ang chia paltlang ve tu le min she thiam tu nei chu adang lambi khop mai aso khok chu kan paltlang dun zela min tui thar na chu na hle ma se kanin support ton tlata kumsang ni som ni pali me tha ni sen san noya chuan baptisma kan chang ve ta ni pastor david chuan ceremony chu akai shwaya mi zathum min shat pui tu tura local le min lom pui tu te ma a chuan min baptisa tu chunga kalua kalo chwale chia khan rashida hlui chu athi tak tak ta ni in kashia din thar le na chu alo thleng ta ni ka chungte dik tak chu an om lo ngei mai ma se krista a ka chung ko thar che chuan min hwal vela mi pui te kha ka thil ti swal zong shereng chunga min pom tu te an ni a ka sa khurong bol na wang le ka ti that wang po ni lawa Isuan min mangai wang chau zo ka min mangai tu te an ni bok in siam tharna kanuna lo thleng kha haider thei ani lawa biak in suasam tura min tir tu thinrim na te kha abo vek to a min hotu te ngei laka po mangai na dik tak neya thlak thleng kanita ka anxiety le hlona islam rong bol na kati chin laya ka nei te kha an vo to a kati chata in ngat lo thlamwan na in a thlak ta ni chatok reng tura ka be chin te chu abo ta a kata na Isuan alo hlen to a chuan chol mai tur kani to ni kapian thar dan kung she chak em kan customer te ne na ka testimony ka shil theina tur Christian le khabudora na ka mu ve a
Delta Airline te chuan leilama na thok turin min ruaya kei zon na ai ma in karin na chu langlo lama apung zela kumsak ni chom pakwa a an lo din to Grace Community Church staff a tilve turle Outreach Coordinator turin Pastor David at chuan min soma abik takin Dearborn chunga Muslim te na rongbol turin min soma ni Biak In suasam to tu chu na Biak In rongbol tu ber alo ni veta Pastor David an min mutir do theina le mangai na ang chia kha pe chuak ve turin Muslim te omna chuan tir kani thilmak tak ronin her chwale na chu terminal e nunglama spota ngei chuan ka kirle a chu Detroit Metro Airport ani Biak In kan suasam do na kan motor park na mun ngei kha tuntruma chuan Muslim tlangwal Koshan website lam hu chuak tu in Christian na chungchanga zo na chi sang anei te soipui tur le muturin ani ve ta thung aming chu a metani a chanchin po keima nen a in angkhop mai Muslim ru tak chung kwa tanga lo seilian ani a Islam be na shimshima chuan thinrim em thin ani zo na azot chik em boka ma se azirtir na dun thin ai tamzo Christian terin na hian a aring rutlat thina zep nei mi alavin ka testimony chu ka shila darkar chuang kan ti du na ni Biak In kan suasam dan chanchin te kha ka shil ve boka Pastor David ka ton dan te ka pian thar nei na ra min thlen ka tor na zong te ma se thamwan na le lom na Isua Krista aka char chwa tak dan te chu ka shil ve ka ni chung thil zong alo don son la ya amel dan chu kalo en ringa keima a chung rila ka har sat na ang chia kha atok ve me ka ni ti ka mu thlathum nuwa chuan ami ta chuan anun chu Krista a hlan ve ta a ti chuan Muslim tlangwal dang po a hnuwa anron in pevele a midang zel te po kumrei lo te liam nu chuan mi somnga ai tamma Muslim mi te chuan kanuna danglam na min thlen tu mangai na angkha an lo ton ve wangle ka testimony an lo ngai thla ka tangin Isua Krista an lo pom ve ta ni then khat keima ang te chu an chung te la ka tangin min nol na chu an mela ka mu a then khat ve thung chu an chung te ne na tanga be seilo devin thlop na an donga thuti kan ngai hlut zok wangte an zin kong chu adang lam feka ma se an va in Biak In mun thiang hlima Isua ka muang chia khan Isua chu an mu ve ani Imran an Biak In banga rong aka thu in ziak po kha ala renga a chiat mai lo na turin rong chul nanani Pastor David a chuan ti re aphal lava pathian chan dam na ro pui tak chak zia shiat non tir fo tua tan ati a abula chuan thil pek chin chiana hetianga in ziak hi ada a December ni som panga sang ni som ni pathum khan Muslim tlangwal pali in Biak In hi anron luta Christian an huat avangin ti bol lo an tuma ma se Isua Krista mangai na an tong ta zo kani an zinga mi pani chuan kha zan khan an nun chu Isua tan an hlana pathian chuan a chebera kan ngai po asiam thar thei ve kani ti chiang tu a chak zia tilang tu anita ti in ni khata venga kala tung trai china ma se tu na chuan Isua ne na ka tung trai to pathian phut let nei lawa min mangai tu ne na chuan ni tin le khabu thiang hlim chu kala chiar renga ma se Quran aya Bible kala chiar ta za ngai na min tia ma chuan vo na le ro rel na aya zang khai na ka mu a karin na chuwan tlang takin kanun pui reng thin tuna chuan thinrim na le tharum tho na a za khwa ven him aya chandam na thulom tak ka puang to a Muslim pa Christian te hu em thin tu kha a to lo adin na a chuan Isua Krista zui tu ading to a Muslim te mangai tu za ngai na zara ka zong min thlak tanglam tu kha tong ve se ti aya dul nei lo kalo ni ta ka chhungte dik tak ne na kanin lai chin na po chu ala cherrenga ka pa chuan min bele tammi alavin kumni kalta khan min boral san to a an voina po chuan ka kalve an phallawa kanu chuan ka ve ni ti chu shat po adu lo ka unaw nu te fa po kala mulawa chu tiang nan na chu kala tuar renga ni ma se thil hu zok ka chang zela chatuan nun na Isua Krista tang chuan kaneya thamwan na shat thiam na min petu ka nei bok he khovelin apek theilo chu ka changani pathian mangai na laka tang chuan tu man min then sang theilo ti ka chianga
Isua Krista zui tur hian engkim hlan don tala enge ihlan ve ang ti hi loin zot ve te ka career ka chana ka chhungte le kan khutlang nen nol le vo reng kani boka ni tin hian in lai chi na ke chhia tanga nat na chu ka pai reng thin ma si chatwana nun na ka changa thlamwan na fam kim le mangai na dai ngai lo nen chutiang ka chan zong zong te laka chuan te khin tham po ni lo pathian hian keima ang huat na wanga biak in suasam tu hi min siam thar the ani chuan nang po asiam thar thei che asin inun hlui le iti swalte apoi savelawa tuna khan khoi muna po omla Isua Krista mun thiang lema min tok tu khan to ve che hi a in pe reng asin kumsak ni somni pathum December zan vot tak noya min ko ang chia khan a ko ve che a chin chana mak takemo pian tharna danglam tak khangak to su he testimony mang hian i thin lungkong khar kha akik renga engkim thlak danglam tu mangai na chu mo ve turin ilu tir ve don lom ni biak in suasam tu a Hnawtchhuak ang chia khan nangpo chatwan nun na a Hnawtchhuak che ain ring rengani iti tur zong chu dil mai kha ani e kan thu chiarte pathianin kan zawai tan mal min som sakro che amen